Somona. Ndikuli. Embera ngidi joli. Ndeyo. Mulamu oyoboyire naye ibangelo nalyo. Abana mukazi wampisa. Ayi mulamu ndogeire bimpoire ku. Ntegeera. Embera yongidi. Ajo otakoyesa busungu bwida kuletera emisango. Omukazi yogera naye bwogere. Kubanze buti byoli ko boti mbingire musaga dini. Bwe nabingira mu ebyama covid. Mukazi akoba ati yalese mulamuge ali kuingira mu bintu byange. Nze mulamu wangu kuba ngati ayimigano. Muzira buzibu bona ki. Be mahira nasaga ibidabuyi. Aira nasaga ibi. Gana isawa dini. Yiye mukazi oyo ngakola bubi. Ayi bona idayo kunitwogera ngoli. Ayinza okuwola ensoni. Ngere musoga byo kubati omukazi awula gwa mulamuwe. Ayinza okuliwo mulamu omuga. Ati tidemi awulira gwa mulamuwe ayi. So kai woyogere naye. Omute mumbere eyo yokumulaga nti eziraidi ku nsonga dino. Baba. Mema gwanje. Mama akobye mbwese picha agiwe mu amadi oba. So ko linde ko byese picha so ko bireke. Yogera naye omukazi. Ndogeire bimpoire ku. Bidakuwa yogera naye nze nkwegayirira. Baba. Yogera naye. Anti mama ali kumaliza kunaza bintu. Kalibala. So kondeke ndikuwaya nabantu bakulu bintu biri makulu. So kondeke. Kiye, sepi kibenda kujigera. Sepi kibano bana bato ndozo weri mbwake tuliyoba ki. Abe. Mama bali bwafumbe envulo ga baba Yesu ke sepi kinagirambya.